اے رب اشک ست ناراض گومت اے رب اشی نبی تاجدار ناراض گومت اے رب توئی چھ ونکن لا علاج بیمار نمودار گمژ ونکن کس گر چھن یتھ منز بیمار داری ونکن کس گر چھ یتھ منز تکالیف کان گرام وچھان تمہ آئی یس مے ونیا مولوی صاحب ٲسۍ چھ ٹھیک یوتُے واتن تتی چھ ودن وان وتھن دنمس کیا دلیل دوپن بچی چھم مزید دار ام سی چھم تکلیف ون از کرزم ام سی خاطر دعا کتیا ہم خیب میانہ جوان ہسپتال چھ بر بر گھر چھ بر بر علاق چھ بر بر ہاں میانہ جوانا ات چھ مین مجا یہ اس مشرو خدا تو خدا سن رسول سانن پرانن کیاز نہ تکلیف یمن کیاز نہ دد یمن کیاز نہ ونکن کان تکالی وجہ چھ یم روز ہمیشہ سیدنا محمد وبارک بیگلد اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول صلاة وسلاما عليك يا صلاة وسلاما عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم جزا يسبيال بر بر ميه صلال أزسالي يسبيال بر بر ميه چھس تشن دامادیے سیلال تلاوان چھس تشن داماد سیلال یس پیال بری بری مائی سیلال کجروزس الجزار تس دل برس دل کجروزس الجزار تس دل برس دل یسنا محمد چھیے آگا یسنا محمد چی سیلال از سالی چھس تشن داما سیلال از سالی وین تو تسناسنینس دو چون لالون وین دس نازنینس روچون لالمونسی بیکین نظر آدیے سیلا ہگا بیکین نظر آدیے سیلال ازسال یسنا محمد چی سیلال یسنا محمد اچھی پان بیمار وچھے ہمارے
پان بیمار زخمن میں مرہم دی اے سیلال از سالی آگا زخمن میں مرہم دیئے اے سیلال از سالی یسنا محمد چھوئی یسنا محمد چھوئیے سوئی پر دیدیس نابس یمی سند میں چوم آوا پر دیدیس نابس یمی سند میں چوم آوا ژھانڈن کمی سنہ لائیے سیلال تلون ژھانڈن کمی سنہ لائیے سیلال یہ یسنا محمد از سالیے چھس تشن داما عربو سلال میونی اینا از سال سونی عربو سلال میونی اینا از سال تلکر عالم دبوس عربوک سلال میونی اینا از سال مگر مس پیال بری چاہیے سیلال مس پیال بری چاہیے سیلال از سالی یسنا محمد چھسنا محمد چھئیے سیلال آگا چھس تشن داما میں دیئے پروردگارہ کردے دلدن دادن شفا اللہ کر مرزدارن مرزن شفا یا اللہ کر قرضدارن قرضن ادا یا اللہ یا جماعت از کرنا رز گلزار رب امین عزیز مکرمی بلال مدار سبندو زمداری رب موچ زمدنی پروردگارہ بیمار تمس کر شفا خدایا شفای کاملہ کر اس عطا یا اللہ عجاز بس گروان جن بیمار کمرز تکلیف مولا تمس کر شفای کاملہ یا اللہ تمس کر شفای عاجلہ اے میان ربا یمو میں زمداری تو خدایا تمن بیمارن شفا ربا کس مینس عزیز شکن سر پیشن میان ربا کرس اندر اے کریمہ تمس کر شفای کامل ربا تمس کر شفای عاجلہ خدایا مگان چھی تمس کر شفای کاملہ اے میان ربا یوئی دربار ان میں وسیل یوئی نور شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ ان میں وسیل دے برکت کرد سانین داجن تی شفا سانین مرزن تی شفا خدایا کوری مالن کریری کوری مالن کریری ربا یم کوری مال تمن کرمیان ربا پنین حفاظت تمن کورین ہاتیون رد بہار میان ربا عبدالرشید کوری مال تمن کورین کرو سیوگ جامن
ربا تمن کر پنن حفاظت ربا امس میس عزیز شی منظور صوبس برادر بیمار ربا تمس تہ کر شفا اندری منداجن کرک اندری شفا نبری من مرزن کرک نبری شفا مدثر صبح شبر روزلی پیٹ ربا مول چون بیمار تمس کر شفا شفا کاملہ کرک عطا میانس باب صبس تہ کر شفا یم جماعت کن بیمارن تہ کر شفا یا اللہ یم علاقہ کن بیمارن شفا خدایا مگان چیم گرن من ماج بین اش نش کوئی ربا تمن کر پنن حفاظت طالب علم کرو کامیاب طالبات کرو کامیاب سانن گنہن کر مغفرت ربا سین کرمت گناہ کر معاف سین کرمت خطا کر معاف ربا اش زنت گمت گناہ تمن گنہن کر مغفرت اش ان زنی مز گمت گناہ اے رب تمن گنہن کر مغفرت اے رب یم بے روزگار چی یمن درت روزگار یم جوان ات دارت چی بے روزگار میانی خدایا یمن سوز رت روزگار خدایا یمن چ سوز میں تمن کر برکت عطا یا اللہ تینن کارن کر برکت خدایا سون یوت یون کر قبول اے خدایا اس کر پنن حفاظت یمویت میں فی لول بور قدم در میں سخنے مولا تون لول برن کر قبول خدایا تین خان کر آباد صوت الاولیاء کرن کامیاب آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ اجمعین معزز و مکرمی سامعین حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ اللہ تعالی کن چو لاکھ لاکھ شکر تو ثنا یم پاک ذات خداین ایسی بے اکلٹ یت مسجد پاکس اندر تو سیتن ملاقات کرنک توفیق عطا بخش بے گو یت دوہس پر تو سیتن ملاقات حمد و ثنا پد ایسن لاتعداد درودن ہنز دل جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم بیٹ ایندس محبتس عشقس تو لولس منز تو اتبو یت جمع سبدی عزیز ساتھیوں ٹائم چھ مختصر علماء کرامن ہنز چیت تعداد واریا یتمن سین استاذ محترم حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق نظامی صاحب مدد ذلہ نورانی تشریف فرما یتنوز بستی اندر ان قریب انتم یت مسجد پاکس من تشریف بیچ سین نگرانی آلہ ذمہ دار آل جموں و کشمیر صوت الاولیاء محترم مقام محترم مولانا نصیر احمد خان صاحب تم تشی یہ تہذ بستی اندر تشریف فرما تم واتن بیچ صدر محترم آل جموں و کشمیر صوت الاولیاء محترم مقام محترم مولانا فیاض احمد عزیز احمد ذلہ نورانی تم واتن پنس مقرر وقت پر تحسید کرن تم کلام البتہ اشیت پر بیس کی زیارت پر گسن یا زیارت تو چواتن تمن تو ٹائم یت کینسا ٹائم میں یتت حصص یہ بکر سو ٹائم تو سیتن انشاءاللہ شیئر دعا کرو رب بنائین یم شب سانی خطر باعث نجات اچھی یم کس رحمتس امیدوار کہ مانتا ہمیں اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کچھ کرن تو ٹھیک کہاں کرنا کوئی پرواہ نہیں سونے دو کرنے دو اس کو آرام ہمیں اس سے بھی کوئی گلا نہیں البت اش بہت اشت کرن پروردگار خیل کے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو
ربس متعلق یم آئی تو گمان تھیو ربس متعلق یم آئی تو لبیون پروردگار تھی گمانس اچھی ہوئی گمان کہ از کر سانین گنہن کس کرے مگر ذریعہ کس بنیس یہ بنو اگر نہیں یہ آسی ثی ہا اس کت سما اس سمرائی کس تین اس تہندس تین محبت کس ات ولولس مز آمت چھنا گو اللہ تعالیٰ پائی یم میانس ٹھٹ سندس محبتس مز جمع گمت یہ جمع گھن نہ کرنے کتسا کر یہ کامن یہ کامن تو اس لیے میانو عزیزو یم شب گھن کریں شب گھن بزرگانی دینو کور یوت شب کی تم اکثر شبس مز تم اکثر شبس مز تم اکثر اللہ تعالیٰ سندس یادس مز تم اکسی دہس سہ بیوٹھک آز ورس من اک لٹ تم ہمیشہ بیتی تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سن کیا کر یاد سہ تو بہ رات گزار آرامس اور آرام مگر اللہ تعالیٰ یمن متعلق فرماوان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب دپان یما چھ مین تم ٹٲڑ بند یمو پنہ رات گزار سجدن مز قیامن کمن من وہ یم چھن راتس شنگا یمو کورن راتس آرام یمو کور پنن پان حوال کس توئی ون مین علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ فرمون نصر باب جنگل کھسن گیم خامی نصر باب جنگل کھسن گیم خامی مے دوپ یہ آس بڑ عبادت مے دوپ یہ آس مگر یہ با اس بڑ بدنامی یہ ونان نصر باب دونوں مے دوپ یہ آس مگر یہ با اس بڑ بدنامی سراس کرن کنی کیا دوپ نا سر اس کریں کنی کا پت کیا فرمونس تمنس کنی رئی ونائی کنی نو روزہ ایم کنی رن جتنم جلاو جتنم یعنی آئی منچن راتس آرام جلاو جتنس یعنی آئی ون چھن راتس نندر ون چھ کم سن ذکر واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب دپا ییلہ یم میٲنۍ ذکر چھنا کران اہن میانہِ خدائی دوٚپُن یمن چھُنہٕ وۄنۍ امہِ بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد خیالے آسان یمن چھُنہٕ وۄنۍ امہِ بغٲر آے ہاے یم چھِ وتھوُن تہِ وۄنۍ کران اللہ یم چھ واتھون تہ کران یم چھ بیہون تہ کران یم چھ شنگون تہ کران یمو کور وۄنۍ پان کس حوالہ یمو کور ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ سی پان حوالہ مے دوٚپ میانہِ پیٖر وون مے گاش وون مے اکھ روٗدُکھ رٲتۍ راتس بیدار اکھ کٔرٕتھ رٲتۍ راتس عبادت اکھ روٗدُکھ رٲتۍ راتس قرآنٕچ تلاوت کران مگر تیٚلہِ تہِ دِژٕن کرٛیکھ نُندریش عرض قریش آئی حمدان جنتس نیزے مے دوٚپمس میانہِ پیٖر زون مے
آمد سے راتس تی عبادت کرت بندگی کرت رات راتس بیدار دو قرآن چنو دو تلاوت کرا ایسے کشر زبان من قرآن پیش کرت اما یہ کیا چکوانا نندریش عرض کر شای حمدانس جنتس نیزم پانس دپن مینا پنیس عبادتس پڑناس مینا پنیس رات راتس پڑ بیدار روزنس پڑناس مگر ازیک جوانا منن توی کیا ڈلمید راتس بیدار کرن حدا چشیا پنی عبادت پڑی اتنا یت مستی مزاش یت محفل مزاش کانت کانی گوکار کانت کاش میانی جوان تحجد گزار سری ناسن یت مہی بے بدکار سری ناسن مہی گناہگار سری ناسن مہی روئی سیاہ یہ جاش کانت کانی گوکار قسمت قسم عبادت آش پسند سچ ذوالجلال حضرت اللہ خبر تانی وجامہ کر پروردگار سانین گنہن تی مغفرات کرنا اشی ہے امید اشی ہے آش اشی ہے میانی جوانا پنی جائی خیال اس بائی کری از نارز گلزار ذات پاک حضرت اللہ جل شانو جل جلالو اوی کرمین چونت مین علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ تعالی علین بی جائی عرض دبن اللہ اللہ رجن رجن الحائد سارا کہتی قیامت کی دو دبن رجن رجن الحائد سارا تھر چھم لگما گناہگارن سیتی وان کنی چیز چھسا کمی روزن ہی چھا کمی نمازن ہی چھا کمی عبادتی چھا کمی دبیو کنی چیز چھن مینس علمدارس کمی مگر یہ تکرے اگ دیوان دبن تھار چھم لگما گناہگارن سوید اما یمن تاجدارن فرمو دبن یمن آئسن قیامت کی دو کہین خوف یمن آئسن قیامت کی دو کہین کام یم دو لوگ غمس مزاسن مبتلا یم دو لوگ پریشانین مزاسن مبتلا یم دو لوگ آسن میانی جوانا پریشانین مبتلا یم دو لوگ مول پرزنائی پنیس نیچویس یم دو نیچو پرزنائی یوم یفر المرء من اخی قرآن کرن بیان دبن یم دون بوئی پرزنائی پنیس بوئیس و امی و ابی یم دون موج پرزنائی پنی کوئی یم دون مول پرزنائی پنیس نیچویس اما علمدار کیا ونن دبن تھر چھم لگما کمیز کمیز چائس من گونا چھنا سائر کان چائس من کمیز نو گونا تو بچھا کرمون ذاتیت میں معافی چھا من ذاتیت میں خدا اس چائس تغفار کرمون چت میں ذات بار گائے من دب یل توبہ ذاکر یل معافی زامن وانیم دل گئی نا سیاہ وانیم دل گئی نا کہیں یمس میں جوان اشنوائیں گونا باسا امس میں زیارہ شنوائیں گونا باسا حتا میانی جوان رب سل بگڑ چھے بڑ خطرناک ان بدش ربک لشدید ربا چیچت میں موک دیون دبن والا گہے چوسی نور شبک دی سومن دو دیون گہے چوسی شب برات سے دیون گہے چوسی ماہ رمضان سے دیون گہے چوسی شب قدر سے عطا کرن ام موجود ندم سمانگک معافی کس ذات پاک حضرت اللہ ام موجود چوسی دیون میں دب سوچان پنن بویم دنیا نیارن تاجدارن فرمو اللہ تعالی چو قرآن مجید ازمن فرمام الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رب دبن میں بنو میں موت بے بنو میں حیاتی انا
میانی خدای کم موجود دپن ام موجود میں دپ تو کریو کیا رچ رچ عمل تو کریو نیک عمل یل پنن بوئی وچھان یم دنیا نیر رب دپن میں دپ وچھان بوئی درا میں وۄنۍ کیا پرب وۄنۍ پرب نما جوانن دیت پننس جوانس نکھ بٲیس حظ دیتن نکھ قبر تہِ وولُن غسل تہِ دیتنس کفن تہِ وولنس مگر ام پتہٕ آو نہٕ یہِ تیٚلہِ تہِ مسجد منٛز ام پتہٕ آو نہٕ یہِ تیٚلہِ تہِ خۄداے سٕنٛدِس ام پتہٕ آو نہٕ یہِ تیٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز وان میانہِ کنچی باللہ انسان چھا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وسان کِنہٕ کھسان یہ ژٕ پرُس اوسُکھ تہِ چھُکھ نہٕ ژٕ وٕنکٮ۪ن پرُس اوس نہٕ أچھن گژھان دُگوش یہِ اوس ہیوٚژُن پرُس اوس نہٕ نرٮ۪ن زنگن دگ یہِ اوس پرُس اوسُس نہٕ گوٚب بوزان کینٛہہ یوٗس لوگ مےٚ کیٛاہ گوٚب تہِ بوز گو اللہ تعالیٰ چھُے دپان تم سا چھُکھ اکھ دۄہ گژھان اتھ قبرِ یہ قبرِ ہُنٛد گرٕ چھے بڑٕ خطرناک گرٕ یہ قبرِ ہٕنٛز تاریخ چھے قدرناک تاریخ چھے تاریخی میانہِ جوانا علمدارا دپان کینژن قبر چھے پوش زن شیرے کینژن قبر چھے مگر کینٛہہ گئی صاحبو کینٛہہ گئی زیرے وان میانہِ جوان عثمان غنی ذنور رضی اللہ عنہ آو سوال کرن اے سانہِ عثمان اسے چھُکھ ممبرس پٮ۪ٹھ جہنمُک تہِ واز پران جنتُک تہِ واز پران مگر یوٗت چھُکھ نہٕ ودان یوٗت ژٕ مقبرس پٮ۪ٹھ یِتھ چھُکھ ودان اورٕ ووت فارٕ عثمان غنی واپس دوٚپنکھ یارو تاجدارا اوس بار بار فرماوان دپان اوس میانہِ عثمان گۄڈنیُک امتحان گر چھے یِہے قبر اگر ییٚتہِ انسان پاس گوٚو زٔنۍ زیٖن وٲلۍ مراحل گژھنہٕ سٲری آسان اگر یہِ قبرِ منٛز فیل گوٚو یہِ قبر چھِ وٹنہٕ یِوان یہِ قبر چھُ گۄناہگارس تنگ گژھان نہ چھُ اتہِ وۄنۍ مول سۭتۍ نہ چھِ اتہِ وۄنۍ موج سۭتۍ نہ چھُ اتہِ وۄنۍ پنُن بوے سۭتۍ نہ چھُ پنُن یار سۭتۍ تہٕ نہ چھُ پنُن دوست سۭتۍ اسہِ دوٚپُس خۄداے اسہِ گُزٲر پنٕنۍ زندگی غفلتس منٛز اسہِ گُزٲر پنٕنۍ زندگی بے حیٲیی منٛز اے رب اسہِ چھُکھ ژٕ تہِ ناراض گوٚمُت اے رب اسہِ چھُے نبی تاجدار تہِ ناراض گوٚمُت اے رب توے چھِ وٕنکٮ۪ن لاعلاج بٮ۪مارِ نموٗدار گٔمژٕ وٕنکٮ۪ن کُس گرٕ چھُنہٕ یتھ منٛز نہٕ بٮ۪مار دٲری وٕنکٮ۪ن کُس گرٕ چھُ یتھ منٛز نہٕ تکالیٖف کانٛہہ گرا وٕچھان تمہِ آیہِ یُس مےٚ ونیو مولوی صٲب أسۍ حظ چھِ ٹھیٖک یوٚتُے واتان تٔتی چھُ ودن وان وتھان دوٚپمس کیٛاہ حظ دٔلیٖل دوٚپُن بچی چھم مٔنٛزۍ دٲرِتھ أمۍ سٕے چھُم تکلیٖف وۄنۍ حظ کٔرۍزٮ۪م أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا کۭتیاہ ہامکھے بہٕ میانہِ جوانہٕ ہسپتال چھِ بٔرۍ بٔرۍ گرٕ چھِ بٔرۍ بٔرۍ علاقہٕ چھِ بٔرۍ بٔرۍ ہاں میانہِ جوانا اتھ چھُ مین وجہ یِہوٚے اسہِ مٔشرو خۄدا تہٕ خۄدایہِ سُنٛد رسوٗل سانٮ۪ن پرٛانٮ۪ن کیٛازِ نہٕ تکلیٖف یِمن کیٛازِ نہٕ دٲدۍ یِمن کیٛازِ نہٕ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ تکالیٖف وجہ چھُ یِم روٗدۍ ہمیشہٕ ذِکر کران روٗدۍ نا یِمو روٚٹ نہٕ یہِ شیطان سٲنۍ پٲٹھۍ اتھن کٮ۪تھ ما روٚٹُن یِم کتھ سۭتۍ روٗدۍ ذِکرِ سۭتی کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
یل ہمیانی جوانا کلس دوئی دوئی آب تراوک وانی کول پھلنا سبزار دینا گڑھوئی کرہس کٹھوئی کرہس وانی کول پھلنا یتھے پوٹین یل زیت روحس یہ جسمس کیا دی ذکر 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 یہ پھل پھل ات نیرن شاک تر وقت کیوں میانو جوانو یہ ذکر مکلو مین جوان یہ ژھانڈن آز شارٹ کٹ یہ دپو ونے سنتن تہ گژھِ کہ شارٹ کٹ یہ وچھن نماز کتھ جلدی معافی یہ نماز وچھن ونکن جلدی کتھ تاجدار علیہ السلام فرمو زمان وات تقریر آسن واریاہ زیڈ گژھن تقریر آسن واض و نصیحت آسہِ واریاہ زیڈ مگر نماز آسہِ واریاہ ژھوٹ نماز مز آسہِ یوان واریاہ ژھچر کر واریاہ ژھوٹ شارٹ نماز آسہِ یوان پرنہٕ دور چھُ ونکٮ۪ن چلان تقریر بوزو أسۍ 3 گٲنٛٹن 4 گٲنٛٹن صبح ٲسۍ فجرس پتہ کیا فائدہ راتس شب کرن چھُ مستحب مثال اگر ژٕ کوٚرُتھ ونکٮ۪ن شب یہ چھا فرض یہ چھا واجب یہ کیا کر کان ٹھیک کر نہ کان گناہگار ما گو مگر نماز پرن چھ فرض کیا اس کرو رات شب صبح پرہوس فرض یہ کیا فائدہ یہ تاکید کر صبح نماز جناب محمد سوئی نماز وقت کیوں میانو دیدو عرض کرن اللہ تعالیٰ قرآن مجید اسمن فرموک الذي خلق الموت رب دپن میں بنو موت کیا بنو والحیات بے بنو گوڑ کیا بنو گوڑاو موتی کیا ہے اللہ تعالیٰ دپن موت کیا ہے کرنے ذکر گوڑی میں دپ چگو سکنی موت مشراو کیف تکفرون بی رب شید دپن چکت پوٹ مشروتن ذات پاک حضرت حالانکہ ژوسُک مرد ژوسُک ثم یوم ژوسُک مرد ام پت کرنک زند ذات ذل جلال حضرت انک کائنات ام پت ماری بی ذات ذل جلال حضرت پت کری بی زندہ کتی قبر ثم الیہ پت چوچے بی گسن کمس کو ذات ذل جلال حضرت گوتے چھے ہر ویج گسن کھڑا ہر ویج پرسگر کہنجس دربارس گو مکلنی چھنائز با اس درائی اتویت قبر من گئی کھڑا تچ درائی اتویت معاشرس من گئی کھڑا یل کھڑا گئی اشن و مکلنی باتا کے وین دپان یتت کیا سوال گسن یتت گشن میانی جوانا عمری ان سوال قبر من کے اد گشن نماز ان سوال کے اد گشن روزن ان سوال کے اد گشن زندگی ان سوال کے اد گشن معاملاتن ان سوال کے میانی خدای دبنیم ساری سوال کرائی معاشر کس مدانس من روی کر علمدارن بیان رجن الحید زار تھر چھم لگما یل علمدار سز یہ ندامت چند میں ندامت کمی آئی گزاس یل علمدار امی آئی خدای سز بارگاہ من عجزی کر ان کی ساری کر من میانی کمار سوا سے کیا گوئی سگا سکن رات بیدار سے کیا گوئی سترا وکن رات کت جائی نماز سکرکن پنین گنایات مفی منگخن پروردگارس زار بار کرکن رب ذل جلالس اللہ تعالیٰ سز بارگاہ من کرکن توبہ استغفار چکس چیز تھی رکاوا خدای سن عبادت کرنے نش اللہ تعالیٰ فرماون یا ایوہ الانسانو
ما غرک بربک الکریم اے انسان تعالی میمن ژے کس چھی میانہ وتہ نش رکاوان اے انسان تعالی میمن ژے کس چھی میانہ وتہ نش تھور بنان الذی خلقک فسواک فعدلک رب چی دپن بوئی چھسے چون خدا یم ژٕ پٲدٕ کوٚرنکھ پٲدٕ کٔمۍ کوٚر دپان چھی ژےٚ کُس چھُے میانہِ وتہِ نِش رُکاوان کُس چھُ یہِ گۄناہ کرناوان کُس چھُے ژےٚ دھوکہٕ دِوان بٕے چھُسے چون خدا ییٚمۍ ژٕ کیٛاہ کوٚرنکھ شکل دِژمے حسن دیُتمے بوزنُک طاقت دیُتمے بولنٕچ زبان دِژمے وٕچھنٕچ نعمژٕ کۭژاہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تعالیٰ فرماوان اگر تُہۍ میانٮ۪ن نعمتن ویژھِو کیٛاہ کرُن تُہۍ نبا ہیٚکِو نہٕ یِمن نعمتن کٔرِتھ ہیٚکوا کٔرِتھ أچھ زبان کان دند اتھٕچ ریش مس یہ سٲرٕے کیٛاہ چھِ اگر معمولی رگہِ شاٹ آو معمولی پیرالائز گوٚو نہٕ حظ ڈاکٹر ونان مےٚ دوٚپ ڈاکٹر صٲب أمِس کیٛاہ حظ دٔلیٖل أمِس چھُ معمولی اکھ رگ آسان اتھ کلس منٛز أتھۍ چھِ أمِس آمُت شاٹ باقٕے چھنہٕ پرابلم یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان مومینٹٕے کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ مومینٹٕے ہٮ۪کان کٔرِتھ ہارٹ کیٛاہ حظ دٔلیٖل ڈاکٹر صٲب أمِس کیٛازِ گوٚو گٲلۍ یہِ کیٛازِ پیوٚو پتھر دوٚپُن أمِس چھُ ہارٹ چہِ رگہِ تھوٚپ آمُت أمِس چھُ سٹنٹ ترٛاوُن یِم چھِ معموٗلی کینٛہہ چیٖز یم ژےٚ باسان چھی وَلٕے پرواے چھُنہٕ رۄب چھُے دپان ہو تقدم کرن والہِ انسانا او پننس پانس پٮ۪ٹھ غروٗر کرن والہِ انسانا او پننس پانس پٮ۪ٹھ گھمنڈ کرن والہِ انسانا یا ایُّہا الانسانو ما غرک بربک الکریم دوٚپنَے کٔمۍ رُکووُکھ ژٕ میانہِ وتہِ نِش کُس چھُے ژےٚ دھوکہٕ دِوان کُس چھُے ژےٚ فریب دِوان کُس چھُے ژےٚ مےٚ نِش ژٔلراوان دوٗرراوان مےٚ نِش دوٗر کران الذی خلقک فسواک فعدلک بٕے چھُس چون خدا ییٚمۍ ژٕ پٲدٕ کوٚرنکھ تخلیٖق کوٚرنکھ کایناتس سوٗزنکھ رۄب چھُے دپان کۭتیاہ بنٲے مےٚ أچھ تہِ دِژمکھ أچھ منٛز دیُتمکھ لال مگر گاش دیُتمکھ نہٕ کینٛہہ تمام چیٖز چھُکھ ژٕ أمِس منٛز وٕچھان چھُکھ نا ییٚلہِ آما أمِس کُن ژٕ نظر تراوان أچھ ژےٚ چھی نا بظٲہِر تمام چیٖز أمۍ سٕنٛدۍ کیٛاہ یِوان نظرِ یِوان مگر ییٚمہِ سۭتۍ یہِ وٕچھِتھ ہیٚکہِ ہا سُہ چیٖز چھُنہٕ أمِس تھوٚومُت خۄداین رۄب چھُے دپان بہٕ ہیٚکہٕ ہا یہِ ژےٚ سۭتۍ تہِ کٔرِتھ مگر ژٕ بنومکھ نہٕ انٮ۪ن منٛز کینٛہہ ژٕ بنومکھ نہٕ آمان منٛز کینٛہہ ژٕ بنومکھ گاش دارن منٛز اے میانہِ رۄبہٕ یِم کیٛازِ بنٲیتکھ یِم آما دوٚپُن مےٚ دوٚپ ژٕ گژھکھ یِمن نِش کُنہِ ساتہٕ ژٕ وٕچھکھ یِمن کُن تہٕ ژےٚ پیٚیی پنُن خۄدا یاد ژےٚ ژَلی رۄبہٕ سُنٛد کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ واے میانہِ رۄبہٕ یوٗت مےٚ چون شُکُر پزے کرُن تیوٗت کوٚرمَے نہٕ کینٛہہ کرٛٮ۪کھ ژَلی نیٖرِتھ سُبحانک ما شکرناک حق شُکرِک ہتا میانہِ جوان باے کۭتیاہ جوان ٲسۍ کالہٕ ٲسۍ پننہِ ماجہِ سۭتۍ کلام کران مگر اچانک آو موت تہٕ درٛاو ییٚمہِ دُنیا رب دپان یا تھٲومَے کُمار صٲبا چانہِ خٲطرٕ نصیحت یا تھٲومَے میانہِ جان صٲبا چانہِ خٲطرٕ نصیحت متا کر تہٕ دُنیاہس منٛز تقدم پننِس پانس پٮ۪ٹھ متا کر تہٕ غروٗر موتا چھُ یُن وول موتا چھُ یُن وول موت چھُے سۭتۍ کوٚت مالہِ ژٔلۍ زِ ہے
کھیل من ژاریو سٲرِتھ کٹھ ہتا میانہِ جوانا یہ موت نا چھُن پت مانا ژٕ دپا گٔمِس خۄدایس میانہِ رب مےٚ دِ وۄنۍ مۄہلت بہٕ کرہا چٲنۍ عبادت مگر مۄکلے یۄس زندگی ژےٚ دُنیاہس منٛز ٲسٕے گُزارٕنۍ یہِ مۄکلٲوٕتھ ژےٚ گُزٲرِتھ مگر میٲنۍ پٲٹھۍ گُزٲرٕتھ میانہِ جوان غفلتس منٛزٕے متہ کر تہٕ غفلتُک پنُن پان شُکار اللہ تعالیٰ چھُے دپان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دنے مےٚ بنو یہ موت امہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ ژٕ وٕچھکھ پننیو چشمو یہ موت وۄنۍ کرکھ نہٕ میٲنۍ نافرمٲنی مگر اسہِ روٗد نہٕ یاد اللہ تعالیٰ رب چھِ دپان مےٚ دیُتمے چشمن گاش یہ گاش لاگ سیزِ وتہِ یہ گاش لاگ علمدارن دوٚپ رٕتٮ۪ن رٕتٮ۪ن تھرٕ چھم لگما گۄناہ گارن سۭتی اوے چھُنہٕ راتس شۄنٛگان اوے چھنہٕ راتس نِندٕر دوٚپُن پانو کیٛاہ کرکھ اتھ قبرِ منٛز ییٚلہِ پانا پٮ۪ٹھ میٚژ ییٚلہِ لحد بند گژھِ نکیرو منکر ینم تہٕ سوال کرنم کُنِس پانس کفن ولنم أدرِس پانس نکھ دِنم تہٕ واتناونم کوٚت قبرستانس منٛز سٲری ژلنم قبرِ پٮ۪ٹھ پانس پانس مول تہِ ژلہِ یار تہِ ژلہِ دوست تہِ ژلہِ رفیق تہِ ژلہِ ییٚمِس رات تام بسترس منٛز تۭر ٲس لگان یہِ اوس گرم مٹرس تہِ ژھانڈان یہِ اوس گرم لیپ تہِ ژھانڈان اتہِ چھُس وۄنۍ أدرِس پانس کفن ؤلِتھ اتہِ ما لگی میانہِ بایہِ تۭر اتہِ ما لگی میانہِ جوانا تۭر اتہِ چھُکھ نٮ۪تھنُنٕے یِتھ پٲٹھۍ اورٕ آگ تِتھے پٲٹھۍ درٛاکھ یورٕ واپس سۭتۍ ما لوٚگُے کانٛہہ چیٖز دہ بٲژ پٲلِم سۭتۍ کانٛہہ نہٕ لوٚگمو نہ گٔے کھوٚٹمو حقس نِش پار اما کیٛاہ بنیو ژےٚ تہٕ مےٚ اَسہِ کیٛازِ مٔشرو پروردگار یِم بُزرگانہِ دیٖن چھی ژےٚ وٕنۍ دِوان یِم بُزرگانہِ دیٖن چھی وقتس پٮ۪ٹھ ژےٚ ونان کر اتھ پننِس وقتس قدر یِمو بُزرگانہِ دیٖنو دِژ یِہٕے تعلیٖم دوٚپنَے ول سا ہے مگس گۄناہ گٲری کٔری مگس بے حیٲیی کٔری مگس بدکٲری کٔری ول اگر ژےٚ جُڑُن چھی جُڑ خۄدایس یِہٕے چھے مقصدٕچ بات علمدار دپان تھر چھم لگما حالانکہ لگہِ ما مگر یہ کیٛاہ چھُ یہ چھِ ندامت یہ چھِ عاجزی تھر چھم لگما تھر چھم امچی چھم نٹھ کھیوٚن تہِ گوٚو مُشک امچی چھم نٹھ عیال تہِ گوٚو مُشک امچی چھم نٹھ خاندارِ تہِ گٔے مُشک امچی ٲس میٲنِس علمدارس میٲنِس سُلطان عارفیٖنس نٹھ أمۍ کوٚر نہٕ نِگٲے أمۍ کوٚر نہٕ نِگٲے سُلطان العارفیٖن حضرت دلیٖل دوٚپُن تھر چھم لگما گۄناہ گارس تھر چھم لگما گۄناہ گار یم تہِ لٔگۍ رٲتۍ راتس أمۍسٕے رۄبس دربار کر ربا پروردگارا حالانکہ یمے اورے ولی بنے پروردگار أمِس میٲنِس نوٗر شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ صٲبس کیٛاہ پیوٚو یتھ بیہبانس منٛز یُن تہٕ ییٚتٮ۪تھ پنٕنۍ زندگی بسر کرٕنۍ میانہِ پیٖرٕ یہِ گٔے أزِچ حالت یورٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ آمُت آسہِ ہا تمہِ ساتہٕ کیٛاہ حالت آسہِ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ نہ وتھ نہ کانٛہہ بٔسکِندارا نہ کانٛہہ روزن وولا اما یِمو کٔر عبادت کمہِ سٕنٛز تھر چھم لگما گۄناہ گار حالانکہ یِم چھِ اورے ولی بنٲومٕتۍ خدایا
حالانکہ یہ چور ڈاڑ بنٲومٕتۍ خۄداین ژٕ وٕچھ خوف کوتاہ چھُ خۄداے سُنٛد ژٕ وٕچھ ڈر کوتاہ چھُ میٲنِس رۄب سُنٛد مگر کُمار صٲبا ژےٚ نہ بروٗدٕے نہٕ یہِ خوف ژےٚ نہ بروٗدٕے نہٕ یہِ ڈر ژےٚ نہ بروٗدٕے نہٕ یہِ خیال مےٚ ما چھُ پانہ مرُن مےٚ ما چھُ پانہ مرُن مےٚ ما چھُ ییٚمہِ دُنیا نیرُن مےٚ ما چھُ قبرِ وسُن تھر چھم لگمان تھر چھم لگمان گناہگارن سۭتۍ علمدار کرٛٮ۪کھ دِوان دپان پُل صراط تارِ ییٚلہِ تارن یتھ فرمو تاجدارن مسوال کھۄت چھُ زٲوِل شمشیر کھۄت چھُ تیز من چھُ نارِ جہنمُک نار دزان گراے ما لگٮ۪کھ تہٕ اوٚت ما سیٚدَکھ توے آیہِ صحابہ یِمو کوٚر عرض تٔٹِس نبی علیہ السلامس اے نبی ییٚلہِ قیامت کہِ دۄہ ژھانڈو تہٕ لبہوت کتہِ تاجدارن فرمونکھ ترٛٮ۪ن جاین آسو یا آسو بہٕ پُل صراطس پٮ۪ٹھ نتہٕ آسو حوضِ کوثرس پٮ۪ٹھ نتہٕ آسو بہٕ میٖزانس پٮ۪ٹھ صحابو کوٚر عرض یا رسول اللہ کیازِ دوٚپُن میٖزانس پٮ۪ٹھ آسہِ ییٚلہِ میانٮ۪ن گۄناہگار اُمتٮ۪ن آسن نامے اعمال تولنہٕ یِوان خبر کٲنٛسہِ ما لگنہٕ گۄناہ زیادٕ بہٕ تراوس درودن ہٕنٛز پرچی اکہِ سایڈٕ بہٕ دپس ادا مےٚ مٔشراون والیٛا ژےٚ مٔشرووتھس مگر بہٕ ما مٔشراوتھ جوانا بایا دوستا تہٕ رفیقا ولا نمن شبن ہُنٛدا چھُ اَکُے مقصد أسۍ منگو معٲفی پروردگارس منگوس زار پار کرہوس دپوس ربا پننہِ ناراضگی نِش دِنہٕ جواب یُتھ نہٕ أسۍ ناراض گژھن ییٚلہِ رۄب کُنہِ قومس چھُ ناراض گژھان تتھ قومس چھُ ان قریب عذاب برہمٮ۪ن قومن ہٕنٛز حالت وٕچھِو ییٚلہِ واو اوس وۄتھان زیادٕ تاجدار اوس یکدم اژان مسجد پاکس منٛز أتی اوس دعا کران رۄبا یہِ کینٛژھا اتھ منٛز خٲر چھُ تہِ سوز اسہِ کُن یہِ کینٛژھا اتھ منٛز شر چھُ مگر أسۍ ییٚلہِ واو چھُ وسان اللہ تعالیٰ بچٲیِن أسۍ چھِ موبایل ہٮ۪تھ تُلان شُٹھِتھ اسہِ چھنہٕ امہِ ساتہٕ گرین گژھان تاجدار فرماوان ییٚلہِ آفتابس گرٛہُن اوس لگان بہٕ اوسُس یکدم اژان مسجد تاجدار کیازِ دوٚپ مےٚ دوٚپ خبر قیامت برہمٮ۪ن اُمتین چھُ برہمٮ۪ن قومن چھُ عذاب آمُت یِتھے پٲٹھۍ توے دوٚپ مےٚ اسہِ چھُ ناراض گوٚمُت خۄدا اسہِ چھُ ناراض گوٚمُت رسوٗلِ تاجدار اگر یہِ ناراض گوٚو مکلے سٲنۍ بات وۄنۍ کٔرِو کوٗشش یہِ تاجدار رٲضۍ کرنٕچ اما کمہِ سۭتۍ پزرٕ سۭتۍ نمازو سۭتۍ رزقِ حلال پنُن پان حوالہٕ کرُن خۄدایس تہٕ تھر چھم لگمان گۄناہگارن سۭتۍ پُل صراطس تارِ ییٚلہِ تارن اُمید چھم ژۄن دپنس رۄبا مےٚ چھِ اُمید مےٚ تُلکھ ژٕ کمن سۭتۍ مگر تمہِ خٲطرٕ چھُنہ گۄڈٕ پنُن پان بناوُن تہٕ تیار تمہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہس کرُن زارٕ پار عبادت کرٕنۍ ریاضت کرٕنۍ بندگی کرٕنۍ معٲفی منگٕنۍ خۄدایس تہٕ رسوٗلِ خۄدایس دیو اللہ تعالیٰ ما کر سانین گناہن مغفرت وے دب نور والو بر بر مچھرا از گئی بس منت تھا نور والو بر مچھرا از گئی پھٹنس
تو وقت کیوں میانو جوانوں میانو عزیزوں میانو بزرگوں المختصر اللہ تعالیٰ فرمان والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دبنیم گئی میں یم رات راتس عبادت کر پنہ رز گزار کات مان سجدن مان قیامن مان عبادت اللہ تعالیٰ دبن یلمو پنہ رز گزار سجودن من قیامن من آنا میان رب اناما چکنا دبنا چکنا انام ید مولا کیا قرآن مجید اسم اللہ تعالیٰ کرن بیان اولائک هم الوارثون دبن اناما چو یمن یم بنے میں پنی جنت کی وارث یم بنے میں یعنی وارث مطلب یم بنے خدا یعنی مالک کیا بنے کو نور شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ وین قیامت کے تو پروردگار ضرور ربا مینس محبت اسمن ترو یمو پنن آرام ضرور مینس وین کیا چون کرے ربا یمو مینس محبت اسمن آرام ترو یم گسنا جانا مس وین کیا کرے یم حضرہ ہوگ جانا آدھے جلد وانان چھوک تراؤ کیا جی کم سن یشنز اللہ تعالیٰ سن ربن دو یمین بنے یمن کرب قیامت کے دو آلو ارجعی الى ربک راضیتا یمن کر آلو تلا تیم ولیو یمو دنیا ازمن روز کور پروردگار یمو دنیا ازمن اور یمن خدا کیا گو روز گو یمیل برون کنی ربا آناز ادخلی فی عبادی وادخلی ولو گچھو یمن نیکو کارن سیدن ولو میانن یارن سیدن میانن دوستن سیدن میانن رفیقن سیدن اما تم کم صحابہ رسول ولو سا یمن سی جڑیو میانن نیکو کارن سی جڑیو اما یلی یمن سیدن جڑن اللہ تعالیٰ دبیق ولو میان چو جنت بنو متو جی خطر ولو میں آکر جنت تجھے خطر تیار چاہیز توی ما جتو دنیا اسمال دنیا اس ترجیح توی جتو دنیا اسمال ترجیح آخرت چیز گرس یہ موجز ترجیح کہت یہ وان دبوک دنیا اس کیا شکاروں بلکہ اس کرو آخرت فکر اس کرو آخرت ذکر ہوئی ونو پروردگارن اولائک هم الوارثون یمائی گئی تیمی میانی جنتک چھ اس لیے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو صوت الاولیاء چھو یمن پروگرامن ہم انعقاد امی موجود کران تاکہ اس جڑو یمن ولیت وابست بسو اللہ تعالیٰ فرماما تو ہریٹیو پس زیارے نیز واحد کمانی شناوی مرکز صوت الولین ہنز آواز ولین ہنز آواز جنوی تحت پانین آواز من اولی ہمس تاکہ یت کشیر ہی بے رت صبح اورار دائیو صبح پرو ذکر کرو ذکر سوچ دل پھلان ذکر سوچ روئی پھلان ذکر سوچ غم تو پریشانی دور مگر اشترو ذکر کریں اشترو اللہ تعالیٰ سن یاد کرن توئی گئی میں دو گڑے توئی گئی بیماری نمودار توئی گئی بے چینی بے قراری ہارٹس تکلیفن پر تکلیف اچھو مین ریزن یہ ذکر چھن گسان
قرآن مجید گھرن مز پرن یوان کھولن یوان سورہ یاسین چھن تلاوت گسان سورہ ملک چھن تلاوت گسان سورہ واقعی چھن تلاوت گسان سورہ کہف چھن تلاوت گسان ایون کہ قرآن مجید چھن خود خود تلاوت گسان بلکہ آو فرماون یت گھرس مز سورہ بقرہ پرن سجہن دہن چھن شیطان تحت گھرس مز داخلی پریو قرآن قرآن کریو تلاوت اللہ تعالیٰ دین ون بوزن خود عمل کرنک توفیق میں دب گڑے علماء کرام چھ تشریف فرما چونکہ اساق صبن ونی نیرانی بہنی بجن تام دیزے لیکن بہرحال تمن تشپت بی کس جائی واتن اللہ تعالیٰ کرن تحت نارز گلزار یت جماعتست کرن نارز گلزار اور ایسے ہوئین قرآن نک بہار رب دین ایسے دین سمجھنک توفیق بی دین دینس پر پکنک توفیق توئی ون مین داودی سوری دبن پروان بنید کتب کر سرورا پروان بنید کتب کر سرورا وت حزب چاچے مائی کر سرورا وت حزب چاچے مائی کر چھم کمر خم از گنا او قسمن چھم کمر خم از گنا او قسمن سے سوا کو دل دار سرورا سے سوا کو دل دار پروان بنید کتب کر اب دارس اب کرس بے قصص اب دارس بے قصص کس میں بوزیم زار بارس کس میں بوزیم زار بارس چک بے کسر چار سازا با خدا چک بے کسر چار سازا رحمتوں کر کم اشارہ سرورا رحمتوں کر کم اشارہ پروان بنید کتب کر کعبۃ اللہ بی مدینہ پاک چون کعبۃ اللہ بی مدینہ ہاو تم نے بار بار سرورا ہاو تم نے سرورا وت حزب چاچے مائی کا وت حزب چاچے مائی کا تاؤ تنشن دوی داودی گدا تاؤ تنشن لول والے من شمار سرورا لول والے من شمار وت حزب چاچے سرورا پروان بنید کتب کر پروردگارا کر دے دلدن داجن شفا مرزدارن مرزن شفا قرضدارن قرضن ادا بے اولادن دیرت اولاد بے روزگارن دیرت روزگار یا اللہ سانین حالن بیڑ کر رہا خدایا یوتی ونوالن بیڑ کر رہا چونکہ اتپانین عزیز کے مکرمی دیوسر پیڑ آمد ایمن مسجد شریف انکمپلیٹی ہوئی واریہ کال وہ تدیمن زیر تعمیر
تن تہ گو واریاہ وقت ین میں تتہ پروگرام چھ کورمت تن پہ بچاری ات مسجد پاکس ستن لگت تو یم چھ آز تہذ یتھ بارگاہ مز آمت دیو اس بن تت مسجد پاکس رۄپے 10 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ 500 ساس یمس اللہ تعالیٰ کر اچھا یت مسجد پاکس اچھا یت مسجد پاکس شیمن زیر تعمیر تو اللہ تعالیٰ کر تہند خانہ آباد تہند پروردگار کر تہند گھر آباد تو رب کر تہندس گھرس کر پروردگار بی معاونت اللہ تعالیٰ کر تت حفاظت کیاز مے دوپ گوڑے کہ آخرتک گھر چھ بہترین چھنا یہ دنیا چھنا تراو یہ چھ اکہ نتہ اکہ دو نیرو لیکن آخرتک گھر چھ بہترین ات گھرس چھ تمے لول برن اللہ تعالیٰ فرماون دپن مین چھ تمے ومما رزقناہم ينفقون مین چھ تمے یمن بہ رزق چھس دیوان پتہ چھ تمہ رزق منز کران میانہ وتہ کن خرچ یمے چھ مومن